Yes. Isaa 9:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi, i Kigali ni Bujumbura. Ni saa 10:30 i Dar es Salaam muri Tanzania, Arusha muri Tanzania ni nayo saha iri i Mwanza, ariko kandi ni nayo saha iri Dodoma. Saa 7:30 ku masaha ngenga amasaha GMT. Ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza, iyi ni Jaras Official. Reka tuvuge ngo tuje kubabwira amakuru akomeye. Turi ku rukiko rukuru, ntabwo waba uri ku rukiko rukuru ngo uvuge ibintu byoroshye. Rero tugarutse hano uyu munsi, murabibona ko turi hanze y'urukiko. Imwe mu mpamvu itumye dukoze iyi nkuru turi hanze y'urukiko nuko urubanza tuje kubabwira, murabizi ko ari mu manza. Ntabwo waza hano ngo uze kuvuga amakuru ya siporo, byanze bikunze amakuru tugiye kuvuga ajyanye n'urubanza. N'urubanza rumaze imyaka itari munsi y'itatu, kuko n'urubanza rwatangiriye mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo, ruburanishirizwa mu mizi mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo. N'urubanza ruregwamo uwahoze ari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Bwana Karebu Rwamuganza. N'urubanza ruregwamo kandi Serubibi Eric wahoze ari umuyobozi wa Rwanda Housing Authority. N'urubanza ruregwamo Rwakunda Christian wahoze nawe ari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo. Uru rubanza ruregwamo kandi umunyemari Rusizana Aloys. Murabona muri iki kiganiro inyubako ye, ari naho urubanza ruhera. Ipfundo ry'uru rubanza rushingiye ku nyubako yagurishijwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. N'urubanza kandi ruregwamo uwitwa Kabera Godfrey wahoze ari umuyobozi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Uyu mugabo reka tumubwire ngo felicitation, niwe wabaye umwere. Uru rubanza kandi nyuma ya umugenagaciro nawe aruregwamo witwa Munyabugingo Bonaventure. 2020 nibwo aba bagabo batawe muri yombi mu kwezi kwa gatanu, bagezwe imbere y'urukiko bwa mbere hagati mu kwa gatandatu. Mu byaha baregwa cyangwa se barezwe harimo ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu, harimo kandi icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Ni ibyaha bikomoka ku nyubako yaguzwe iri mu karere ka Gasabo y'umunyemari Rusizana Aloys. Uyu muri urubanza kuko yaje mu biganiro hagati y'abakozi ba leta, bigafatwa icyemezo bikagurwa. Iyi nyubako yaguzwe miliyari 11. Aba bagabo rero baregwa umugenagaciro cyangwa se umugenagaciro wa leta yaraje yemeza ko ikwiye miliyari 8,700, kandi iyo nyubako yaraguzwe miliyari 11. Ubushinjacyaha bwa Repubulika y'u Rwanda mu gice gikurikirana abamunga ubukungu bw'igihugu bukemeza ko bitari ngombwa ko abantu ku giti cyabo baza kudiringa amasoko ari we Bwana Rusizana Aloys. Uru rubanza dusubije amaso inyuma, n'urubanza rwavuzwe kuko rwavuzwemo ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye, ambasaderi Gatete Karavera akiri minisitiri w'ibikorwa remezo. N'urubanza rwavuzwemo uwahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo nanone kandi Musoni James, uyu munsi ni ambasaderi w'u Rwanda muri Zimbabwe. Aba bagabo yaba Rwamuganza Karebu, yaba Rwakunda Christian, yaba Serubibi Eric bagaragaje ko aba bayobozi aribo babahaye uburenganzira ko bajya kudiringa ayo masoko. Kuva batangira kuburana ntabwo bigeze bemera icyaha. Bisobanuke tuvuge ngo kuva batangira kuburana ifunga n'ifungurwa, icyaha ntabwo bacyemeye. Kuva baburana mu mizi mu rukiko rwisumbuye ntabwo icyaha bacyemeye, icyaha baragihakanye. Mu kwezi kwa kane kurangira 2021 urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwahanishije aba bagabo igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 n'igice, ariko kandi rwari rwafunguye Serubibi. Uru rukiko rwari rwafunguye Rusizana Aloys ndetse rwanafunguye Rwakunda Christian, yewe rwanafunguye Munyabugingo Bonaventure, rwabagize abere ku byaha byose.
nyuma yo kurekurwa ubushinjacyaha bwahise bubajuririra. Caleb Rwamuganza, Kabera Godfrey na Serubibi Eric nabo bahise bajurira icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo bakijuririra mu rukiko rukuru. Reka tunakosore bimwe mu binyamakuru by'imbere mu gihugu hano mu Rwanda bijya bikunda kuvuga ngo uru rukiko ni urukiko rukuru rwa Kigali. Hoya, nta rukiko rukuru rwa Kigali rubaho, kuko mbere y'uko rwimukira aha rwabaga Kimihurura. Hari n'abavuga ngo ni urukiko rukuru rw'Inyamirambo. Ni urukiko rukuru, mu mategeko babivuga uko biri, ni urukiko rukuru. Uru rukiko rukuru rero, uru rubanza rwavuzwemo ibintu byinshi, ariko bimwe mu byavuzwemo ni inyubako yagombaga kugurishwa binyuze mu kanama k'amasoko ka leta katakoreshejwe, ahubwo bikanyura hagati y'uwahoze ari PS muri Minicofin Rwamuganza Caleb ndetse na Serubibi Eric wahoze ari ayoboye Rwanda Housing Authority. Aba bagabo yaba, reka duhere kuri PS Minicofin. Ubwo yajuriraga uru rukiko rukuru, tuvuge ngo uru rukiko rwakiriye ubujurire bw'aba bantu bose, ubushinjacyaha ndetse na Rwamuganza n'abandi bareganwa muri uru rubanza, rwageze muri uru rukiko mu kwa 11 2021. Toujours baje n'ubundi bahakana icyaha, basaba ko urukiko rukuru rwatesha agaciro icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo bakagirwa bere, vuga buti ibihano mwahawe mu bigumeho. Uru rubanza rwarapfundikiwe, rwaraburanishijwe ariko ruranapfundikirwa. Nyuma yo gupfundikirwa rwasubitswe inshuro zigera kuri 2 kubera ko abacamanza baburanishije uru rubanza bari mu mahugurwa. Ubwo ruheruka gusubikwa isomwa, uru rubanza rwasubitswe kuwa 20 Gicurasi. Umucamanza, umwanditsi w'urukiko yabwiye abari mu cyumba cy'urukiko ko abacamanza barufite uru rubanza bari mu mahugurwa, avuga ko ruzasomwa kuwa 14 Kamena. Ntabwo ariko byagenze, kubera ko amahugurwa n'ubundi yakomeje ari igihe kirekire. Ntabwo navuga ngo rwasomwe mu buryo bw'ibanga, ni urubanza rwasomewe mu ruhame, ariko ntabwo abanyarwanda bamenye ko rwasomwe. Uru rubanza rwasomwe ku itariki 7. Ni urubanza rwahawe, ni urubanza rwitwa, ni urubanza rwa economique, ni urubanza rw'ubushinjacyaha, ni urubanza rwahawe 00/62 akarongo 76 agakwego 63 agakwego kandi 64, rwageze muri rukiko rukuru muri 2024. Icyemezo cy'urukiko ni nacyo mutegereje muri benshi. Bituranye umunyemari Rusizana Loise, urukiko rwategetse ko akatirwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 6, mu gihe urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwari rwategetse ko agizwe umwere ku byaha byose yakurikiranweho. Uru rukiko kandi rwemeje ko ubujurire bwa Caleb Rwamuganza ndetse na Rwakunda Christian yewe na Rusizana, Caleb Rwamuganza, Rwakunda Christian, Serubibi Eric ko ubujurire bwabo nta shingiro bufite. Bivuze iki? Bivuze ko bakomeza gufungwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 6, kuko ubujurire bwabo nta shingiro urukiko rukuru rwabihaye, kuko basanze impamvu batanze zikomeye zidafite ishingiro. Rwemeje ko ikirego cy'ubujurire cya Kabera Godfrey wahoze ari umuyobozi muri Minisiteri y'Imari cyo gifite ishingiro, ruvuga ko adahamwa n'ibyaha byose yakekwagaho n'ubushinjacyaha. Birumvikana ko rwahise rutegeka ko Kabera Godfrey arekurwa. Uwo mwanya icyemezo cy'urukiko kigisomwa, ndatekereza ko nubwo tuvuze iyi nkuru kuko rwasomwe ku itariki 7, Kabera Godfrey, congratulation, uri mu buzima busanzwe. Niba utari mu buzima busanzwe utararekurwa, abazareba iki kiganiro bazatubwire. Rwemeje ko ikirego cy'ubujurire cy'ubushinjacyaha kuri Munyabugingo Bonaventure nta shingiro gifite. Bivuze ko Munyabugingo Bonaventure nawe umugenagaciro wari waremeje ko iyi nyubako igurwa miliyari 11 nawe ari mu buzima busanzwe. Bituranye uru rukiko n'ubundi rwategetse ko
Rusizana Aloys umunyemari nyiri kampani nyiri kampani y'iyi nzu we afungwa igihano hamwe n'icyaha urukiko rugategeka ko ahita afungwa ako kanya. Bivuze ngo niba nta gihindutse Paul Sana Muzehe Rusizana Aloys birashoboka ko yageze muri gereza ya Nyarugenge izwi nka Mageragere. Rwemeje ko urubanza ku mikirize y'urubanza mu rukiko rwa Gasabo rwisumbuye rwari rwahawe amazera 350/2020 TG Gasabo ruhindutse ku byerekeranye n'ibihano byari byahawe Kabera Godfrey, rutegeka ko Kabera we ahita arekurwa, kandi rwahanishije Rusizana Aloys gutanga ihazabu ya miliyoni 3. Uru rukiko rwategetse ko Kabera arekurwa, rwemeza ko Rwakunda Christian na Rusizana Aloys bagomba gufatanya kwishyura amafaranga y'amagarama y'uru rubanza angana n'ibihumbi 600. Aba bagabo bafunzwe mu bihe bibi, bafunzwe leta y'u Rwanda biciye mu bushinjacyaha bukuru yarashyizeho ingamba ziremereye z'uko bagiye gushyiraho itsinda rikurikirana by'umwihariko abantu bamunga ubukungu bw'igihugu. Rero urubanza rwari rumaze imyaka 3 mu nkiko, bisobanuye ko ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu ari ibyaha biremereye kandi n'amategeko abihana aremereye. Bivuze iki? Ibi byaha akeshi bijya kugirana isano n'icyaha cya ruswa, bijya kugirana isano n'indonke n'ubundi byose tujure biba muri ekonomi. Gukora reportage y'umuntu wakatiwe ugiye muri gereza gutangira urugendo rwa gereza rw'imyaka 6 ntabwo biba byoroshye, ariko ni akazi. Twe turavuga ngo iyo umuntu arekuwe turaza tukabivuga, ariko kandi niyakatiwe turabivuga. Ni ayahe mahirwe aba bagabo bafite kuba yenda bagabanyirizwa ibihano? Icyambere, bashobora kujya mu rukiko rw'ubujurire, mu rukiko mu rwitwa Court of Appeal, bakaba basubirishamo ingingo nshya ibarengera, bakaba basubirishamo urubanza rwabo bakongera kuburana bundi bushya. Ikindi, mu gihe kimwe cyangwa ikindi bashobora kuzarekurwa by'agateganyo bitewe n'ibihano n'igihe bamaze bafunze, bakaba barekurwa. Ikindi gikomeye ni uko umukuru w'igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi itegeko rimwemerera guha imbabazi umuntu wakatiwe n'urukiko, nk'uko yazihaye Dr Pierre Damien Habumuremyi yari akatiye imyaka 3 n'igice ahabwa imbabazi. Birashoboka ko na bano bagabo bakatiwe bashobora guhabwa imbabazi. Rero nta kundi bihangane, twiyemeje ko umurongo mugari w'iki kinyamakuru, zimwe mu nkuru tuzajya tubagezaho ni inkuru z'ubutabera, kuko tuba tuzi ko muzikeneye muri benshi. Uru rubanza ni urubanza rwaranzwe n'ibintu 3 bikomeye. Icyambere, imiryango y'abaregwa ntabwo yumvaga ko abanyamakuru bashobora kurukurikirana mu buryo bufunguye. Icya kabiri ni uko iyo abaregwa bavugaga Ambasaderi Gatete Claver cyangwa se bavuga Ambasaderi Musoni James, umunyamakuru akabimoshaninga akabivuga mu nkuru bavugaga batari ko mwavuze nyakubahwa, ntabwo byari ngombwa ko mumushyira mu nkuru yanyu, ariko kandi tukabibutsa ko aribo babaga babyivugiye, niyo mpamvu twabavugaga nyine. Ni urubanza rwagize amarangamutima menshi mu bantu batandukanye, n'ubu turabizi ko baza kugira amarangamutima, ariko nta kundi. Reka tuvuge ngo abakatiwe bihangane, turabizi ikintu mu minsi ishize nibyo twabazaga Metere Buhuru y'umuntu yakatiwe atemera ko icyambere atemera icyaha, abona abashobora kuba atahawe ubutabera, ati nyine nta kundi uremera ugahanwa ugakora ibyo bihano, kuko nta rindi jambo riza rivuguruza icyemezo cy'urukiko usibye imbabazi z'umukuru w'igihugu cyangwa kurekurwa by'agateganyo. Ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza, Imana ibarinde mwese. Gahunda za Jaras Official zo zirakomeza. Aha ni ku rukiko rukuru. Mu minsi iri imbere turaba tuvuga amakuru yo muri Cogamo. Nihagira abashyitsi bazava muri bino bihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza bazitabira iyi nama, bazasura uru rukiko n'ahandi sekiteri z'ubutabera ziri, byanze bikunze Jaras Official ku bufatanye n'inzego z'ubutabera tuzabagezaho amakuru umunsi ku wundi
update by'umwihariko arebana na Cogamo ariko avuga ku butabera. Njye nitwa Jean Paul Nkundineza, kuri kamera ni Keve. Imana ibarinde mwese, ibiganiro byacu birakomeza. Twongere twihanganishe imiryango y'abakatiwe, twongere tubwira abakatiwe ngo pole, mu myaka nyuma y'imyaka 7 n'icumi nibarekurwa bakabona iki kiganiro bazumve ko Jaras yabafashe mu mugongo. Ariko kandi tunavuga ngo congratulation kuri Kabera Godfrey, niba wagizwe umwere nizere ko usubizwa mu kazi byanze bikunze. Service nziza iranga Minicofine, akazi wakoraga courage, nusubizwa mu kazi Imana ishimwe, nudasubizwa mu kazi tukabimenya uzaze tugukorera ubuvugizi. Twe gahunda zacu zirakomeza. Imana ibarinde mwese. Bye.